ওনার জাতের পরিচয় দিয়েছে, জাতের পরিচয় দিয়েছে, জাতের পরিচয়, জাতের পরিচয় দিয়েছে আসলে। Haidolok Norok Shawnyu Manu Thangna 27 March 2025 ni Audition ni 5 Dewo Rotonglal Nath CPM ni ex MLA Jitendra Choudhury no tøine ja dormo tøine belaikhin lasi phunuka tei obonokari bobote belaikhin rak rakhala phunuka jenrong jat ahai ehai rokhini bo kwbangma kok saka Audition ni 5 Dewo hinkhe jung tini o video ni bisingtwi obono ghamke sawui manlainai Parliament ni 5 Dewo Rotonglal Nath belai no jatwi Jitendra Choudhury ni mungoi belai khen hamya klai kok saka tai heke sajangman tøine CPM ni ex MLA Jitendra Choudhury tei bini logi tongnai rok belai khen joli laikhatai borong joli mano phunuka oboni 27 tarik hai 27 tarik ni tai salchan yagola obon tai salchan ni pore 28 tarik 2025 hinkhe Tripura Rajya Upajati Porishod ni bwkhak nei Rotonglal Nath ni mungoi nei kaisa India government ni ara chithi sijaka o chithi sijaka je Rotonglal Nath hai kai nei ex MLA Jitendra Choudhury lasi phunukmani tui nei jodi bo khoma hai ka map sainai ka onge khoba boni je MLA seat asuk tong obono yakarnani nangnai onge khoba map sana nangnai hinai India government ni thani Jitendra Choudhury kaisa letter sika tai heke lasi phunukma tai Parliament heke lasi phunukmani je jat nei dormo tui kok samani tui nei tabuk TSU ni takok sujit Tripura bo kaisa kok sarka hai ka ba kaisa kok saka je jodi no map saina ke tak CPM ni bodol hai ke je TSU obo ni je team tomon obo bebang no khana hai ke ba sombar mongolbar obo hai salogo lamao ongkhornai hini bo saka samani kintu Rotonglal Nath pogoi thangkana Mohanpur je thaini bo chongbari ongi election bo keplai ongo Mohanpur bini constituency no kabang ma bahai Tripura sarak tongo bono vote ri hangke bo MLA se ongi meya to dirgo bochor ei Mohanpur ni Tripura sarang ni thane ani tini question Norok Rotonglal Nath na asuk bochor umi vote rogoi bono je nora MLA snam kha tamo montri snamui tongkha tini Jitendra Choudhury no bini jat no tui শুধু Jitendra Choudhury Tripura simiya bo overall kaisa India ni आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच नि कायसा लीडर बो लीड खाइ दङ ओ जागा बनो तिनी बिनि जातनो तुइ कक सामानि आबो कायसा सिनि Tripura सारंनि बागै सिमिया पुरा इंडिया नि बो कन्स्टिट्यूशन नि विरुद्ध कक साका सो आं कयनाय Mohanpurni je Tripura sarang Rotonglal Nath no vote rogi keplai khlainai rok nor wansukdi next time Rotonglal Nath no vote rodonani skang ekbar wansukdi dorok bo borong no norok vote rogi keplai khlaika ar aboni se durbagger bishi dukkhoni bishoy ongkha Tripura land ni kok sagoi Tripura sarang ni kok sagoi bor moraga hatai kotor kok sai chungna ekmatro Tripura sa dorodi MLA ongkha মন্ত্রী ongkha nasung BJP na naisilo hune narok tini teisa khati Tripura sa dorodini mung rugoi puila jati ola party ni rugoi narok tini sarkar thangka MLA ongkha minister paika kintu narok tini Jitendra Choudhury je समय bini jat niti koksao khoroksa ta munuise tongo tai khoroksa bakirok nai siring tongo inke Tripura sarona sabo hamjak tini kubi mangpli ongi thanga roman script ni mung rugoi narok strike khlaika exam ni kokbrok exam ni dino narok strike khlaika tarpore narok ambulance rokno kasuka teisa narok manik sahabai malai layoi horni horono tamongkha strike onglia tamoni reason tamohni saka so media baskango joto kok saimia Pushpabanta Palace ni kok saka 258 crore baise paikha sing rang manka aboni baise sing aboni protest khlai tong andro ke sing nainani nayo je sini Tripura sarangna je blackmail emotional blackmail je thui tongo je BJP je puilani simi je BJP Rampodo Jamatia hai leader rok je samani BJP sarkar phaike Christian rok ni ST certificate bad khlainai je BJP সংবিধান বিরোধী ডক্টর B.R. Ambedkar ni against kok sanai o BJP rok no tini teisa Tripura sarang ni biruddhe kok saka ar o BJP bai no tini Tripura motha tai IPFT rok sarkar khlaito jodi Tripura motha ar IPFT jodi kubi no Tripura sani dorodi ongkhe boroni jete MLA tongnai o BJP bai sarkar ni nokhotok borok sungbo nainai কয়দিন রুমই ও IPFT তাই Tripura মথা আবনো তুই সিরিং তংলাই সে আবনো তুই সিরিং তংলা Jitendra Choudhury শুধুমাত্র Tripura সাইয়া ও ত্রিপুরানির নেতা ওভারঅল তিনি ভারতবর্ষের আদিবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চনি নেতা जों আবনি বিরুদ্ধে DYF SFI TSU ফাইনান্সিয়াল जों তাই বখরাং কতর
hingke dolong no hamkene khlai mang takok sujit tipra tam saka bokok samani kubun je MLA thung MLA montiro kuno chin tipra no kuno grand khaya obon kadu je aro chini tipra ni ngoi tipra sarung MLA tongnai ra bok tam khlai aro jepro rotonlala tipra sarung ni tini kok samani khlai tipra jathang tipra tini kok samani khlai sapur bro boro rotonlala nan ni phasing bsawi se munai lai tong san thangka objin tipra sanano lasi phunmani khlai o haide dolok chin tipra sarang party hin khaja bro khnai chin kaisa tipra san target khai si bokok sau nung jathai nung obohai dormo hai mani tamba chin tipra sarang tini bokok sau olotai chin tipra sa MLA tongnai rong muni mani karon tamang khipan busime bokheta tipra ediba pula bosinan thangka bo kaisa tipra sahni sinjak boro je party fan khai tang tho je kubui obon sabut khaya nango ke dolong no kha matakra rotonlal na thaika je kok saman tinok tam sana musuk obno kamen khai sana ta pungli hingke dolok tinin bag asun angla sinai malai dek check katal video channel katal like share te subscribe khain ta pudi hambai।